ade se na ke hu na ke no na mom ama wadwuma no kra ye mre de ama ma ya ne ankase yeso be busuani bi ni wonchai che de agu so a obi ane ba bia de gidie wo ba ya de bi wo do ma enye sofo nsem da bi wuti pai oyam kekaw bibia so timi ekọ enkan but we hope say ogusu still na on betime o mo se o munim se o manim December 7 aboabofo so na aba no motun duduo mu a no se ejatua oto nam health center no so akaboso so be ye kwan na maye no ye agu ane kai na hunu se ye nyina ye bo na aka so obedie no boabo well bia no so wo bia no akọ ye ho no man konfo mo se me dem ye obi close ye na de ne nka why wo so be bie twa wo achia cause adu bo sambe de ye kura wo free ho sansa da ese na said your mo so o de kwa exano pe no eso no ye de wo abo enso nyamia anafi so kru ma chema abo da chi bi yenso ye beto asa na mai amen ye de oba ye da se bebre sen yoku ni ma tipa anase embes okay no branch okay ana aba we ni so ayenso right to aso no branches police stations do ward na hwe me nua adwempa yes sir Julius Debra won so ko local government before osumi awie bia no ebesiesie ndwama yoko no man ye to ama adwuma kantete eno na okan ma me be hu omo de eno exhye omo hyehye mu a eno ade ana omo fi ase omo ayen hye se bosumi bia no omo be si ye na esi ye ababo market ya eho afu pa omo de adodo ho nte na ma omo de agu apon so no ye party hyehye mu no se ko so ense ne ye enti so be ye form ebi ewodwume mo ye enti we ne ye mamu amako ye ngasa as consuel but there be hode say afiwe am ye ne omo na last year eyom dwumadi nkakra ebi na enro aboabofo edu aboabofo na we ne so amadwuma na enro e course no aha is it about enti na me koye mawa na bi obi ase tremo so amemfa isafo dwuma no nanka ye pe akwentewra no mo frɛ na no ye pa ndc fo nko bia MPP party na ewo eya aboabo wo beboa de antontom ne mbisam so ye ne bi te se wo ehyenwura bim saa na akwa ye nti mame no se niema dodo na bi ne de yin ya abo okay ye mpenso ana aboabo sisi ana bla nu ase anya kokontam sakwan ya mo na mo ye den ye the street lights na anka obi kwan atutu mu yes yes na air candia na kwan ya ye wa aboabo tama no mo opposition no omo ka source of funding na make am say be do mo so eti say project bi a omo be ka say bi a MP na nyi ni say MP betim e bia opushi ye na ya sakan ye wa kan nyina street so yes and omo dia minimum no for now no dia minimum because edoso say wo hwe aboabo krom ha da be nya no ne ye pa ne ye dwen aboabo man o how no ana ye pese party a belong no yeah Dika na ma yetu saboa bi beka saa nipa kro no na etimi yetimi nyan mo nko aso na etimi aboa na enhye sebre ne som ho ebegim na bibia etimi akonkan ebehye date no ya I think say eye anamotuo papa sire ne yese nyankopon say onom waye na enkoba say eja ibejai imitation odesa ye fia be wa ban mu no exercise na be yet bazisi aminua because ye nuanum bi tu saa na ye de o hye ato ye be make sure say sa me tu ase ya nka now no kam anye no ya Dika ka say ye ma nyi se ya amuna NDC for ye see Ghana ni bia make sure say ode no ho bagim nipa no da no opowa ko bie ni dwa untimi enka hwenkere no but o say wana mo na
yeah Asem down constituent mu so good I think say as a bibri abo say chire and so na ba me do no John Drama afi we di abo fi na ye san abo fo hwa ma mi ona abo kwetu who say aba beto aba no ye short card ade no mo ye no eti ye ba beto na ye to aba wi a o ma say jai o empire na ye bo so afi niku ho so mo so aye bi abo banden ko ne ko mo ana mo hwe na mo aye ni ha to ye MP wo MPP for that adwe tano ye adwuma ma hu no oh say bia okwa akodan me ba o ye nyina betime dia we so lucky honorable kwetu eti na abani de ya say yanya nipa tu yi MC ye MPP we de omu na ye but me nua amoban bonus yeah so ya na wo de sama yo kompanifo a ye hwe ndi sama yo ko no so wo odan ha no ye kura mpanifo polpol enso amu na te abo kroma fi anye ba o mi ade nto no ya de mo so ye hwe na see ya ibe you know that time first no e be ba out ya ye the main manifesto e ma hu ya no ya o na ye be koma ana mo te o mo ho ase okay eno achi asase bi a asa ma na ejan ma nti na o ma wo wada bi ukọ ho a wadwuma a wo ye no na wo chiri ma wo ye e manko na be nyo mo de asane ma so be ko bank wo na bre ansa na o man mo wo plans for out ba wo de onim bi within ya boa ya ne ye words no mo te ha no asem ne yakoba bi te say odankwa committee 2 Gorgesburg ensna boom ye de aye manifest monim de na wie ya wie bibia wo ho iti ya gender balance obahwe na Ghana etimi akona nim because this ma chen okay but mpatwa oh 20 ana sinti wona wo ida minia na baby ni season for Asia yes other parties na mjidi niema yebeye start clean say anything na nra sa adwumadi no on say yeah nkrofo kura yen timi ma mo yes ade we okay nyina akọbọ mo e de asie mo no num bia kama so a mo ye no se de na mo na nani age ti ye ko dodo se ekromu nse nra no eye adwuma na eso ani NDC na but we are fire ss but cancer yenia no ka san say youth any eyi no yes meant e wa hapa me de me use purposive sampling for the bi na me be ye me kwa fi good plans are akọ NDC ba o ma se trembe ye o mo ko tertiary you aba ku mienu bi na o mo ntwa no o mo twa me hye ye de nkrofo pe assemblyman no me be ba ben ma ye be ba ben mu hwe ne ma ekofo na kire ntoaso e wo ho deda e wa de okay yes shadow e wo ho okay ye nhwe e ma dodo a no wa pone ya be nim se galamsey granted nipa de ina okay be make it day show there be the next plan ye call clinical okay na ya pe kwan bi so ayenso ye betimi aiden ya wose ye nyina ye hwe ne yesom ye na mi ase ti ye nyina sema mi twa bose no nye ye bose on beto abama John Mahama ye pass na minu amodi kan ye no ye dikan sre ewom se ye pa de mo so ma me tema wo ho pa mu kakra o mu nim de but ma me ko organizers a ye organizer ana afi ye wo na wo se ye cofield na man for ye da command wo hu ye program outline ya ma ye na ma say chairman the movie but ye ba oba pa I'm talking about P 2 or 3 bia okay but na so mbe kwa pascal aye enyi ye bio ni so mbe boom no kromo na we there oh edom me say enya oda ha Wezo TV yeah baby no so watch live on TV that say no ntimi mfa eno enja de bia me catch but ye niam ye ye nhwe sade we wako barbering shop se uko youth eti now se eti ami obeye da na enye meet 7 December ya in His Excellency the former President John Dramani Mahama okay and Asante all right yate yadamase bebre se anopensia tu ensa for eno amanyuku ni mu and after right word coordinator wo eye achim omo hwe TC krom atwa eti no omo se nye enranko party sem yade ahodo na se otisi se TD ti no ye bibi se manu ba ko asemi Dika so ede ma wona so no nyasem keto dobia ntie won musufre be bosumi de ko bosumi mienu nie omo nyansuo
yare wusem bre mu nso anka gya kwano so omkwa kwose bia na gya omde aye yom no maka trama adehia won ma yo masede wo so mutu anamon animanim na ayi roma won ania mibu pipe na ma ebedia ne light bay water bay no on be ba pepepre wusem yare wusem enso e di afa sanse mu adentina ade ya so I put down the D no come on now I drop it on comment section one. And Judy yeah we crowd you seen in video and I was here sakano what ya amoye epo mu chew na shotwa pipe on body ato so it me rasta na yentie ska enso enam se pipe e choko butanka always funny twa want to how you man Chedi ampo Yankopon adaroma ode yankwa ache yen bibibia deda na akwa so kama na enso de beye boss de no wenye nsuo mi say no me wo minim bia bi omo san na fuami ensa bia ema de onim ya mi ken o enwa ye de ama mo contractor na last 3 weeks ana into almost Ahenkan for months ma ka sanka so mu dibidi suni enya nsuo wa ha ye sanka no de ahombrate no de ye hoche pa ye hoche pa wow so no so area mu ho especially e kwete abronsan so de yesema mo bo pa bia no ana de tie bia utimi e ma dia ene wodi nso no beto sa enti Ghana waterfall no ba ya fa kwan bia so aboa manimo na minim say bia o mo nya pipes na waterfall o madwum ya no ko sembo enti no ye nim ni assemble no ye dan ye kotote eni telephone so assistance na woman opposite mo ho no ma affect mo no it is always onyina wow enti ye do monka ado Asem etisa ne de ne contractor no de ahombrate ni obuo kwa ye kate nso no municipal no say ye shine fa o ya ona mo fa mu ma no sheda nya na dwendwe bebe if say pipes na address enka omo ye covered inside na ka bia be a pipes ni nam de so mutimi locate na say successful na wie eno ye gamo e ho so de enye be na sure good ye adwumade part me phone okay esefata said ti we de ye na mo ono so o free that's bebre you see something some na so de ogwa Yankopon enhira oni akoma bra eye na anopai ye ne no abo eye enkomo no omunya bi nu na dafuamiens na aga se wo check ya na yebo mo side no said omo owura Moses adeboatin o kire se nyamianim no kurani dwumadie bi ntino ebeye den so menka se yensem wo sei enioma bia contractor na wo so de se sa wode wo sika eba sis aboya no eba edabnada na dwumadie na ga beye mo kire se omo Ghana water company enti ane yede ahye onsa se di hu wo mo pa mu so hu bibi tia na mo ka dia omekeka no anu tina wo hawo no esense opanyiri ofeso asiesie enti ade tina eba ni se ya ye nyina ye hwe na ye ntua na mo esafata tu de wadaroma contractor kura wadaroma ekomako bo se wo mo tiru kan kan sa se bredi asa akọ ntua na mo esafata yes raw die want bia tuamwo na watunwa na wayi mo aba wo nchen wo menya nsuo no na me kasa se ya oh next week ti asianya adwuma
mate ya ba modern na ti ya wono ye eti ya behwane akọ asuo etimi tenesisi akora ba akọ de se eti ba na mo fanko enna mbese bisa no bisa kan bisa no ye nya cha orura Isaac and akora na mpomo na dunie ade hia no mo na mom na we Dika aba no we be ye gata se ye pipe no immediate tira the train say pipe no da e din ko bebre even no ewie onye ewie pe e dey na no roma water for the aba be connect pipe ready e dey ama wom ebi endura pra for instance na me no na na ho no de whole day nya akoma anto mu yem e be contact e ye pipe ja pipe nyina no batam onya nsuo no answer me nya kwando mo e kama e ki e dey aba e bia ma me ye cho do aba next company for kire se enka beboa wa bra enka bibi ba ho no mo se de be beboa contractor okay munya embezo mu ejuma no akodi nyina re eba no mte eye nsu na den place to sisi no o wa sa le pipe no de so na bi no de metumi aka ko pen ko se ni wonu mte ya be o kire se e connect mu bi me patwa so contractor no da so wow okay enti ye beda wase ne ade wasi se de waka no from so na aba enya afi na we na ye na we na ye ya fa nu mienu nya na if say sana asem wadaruma na wabo yakopon enhira wo ba na ja ye ne o the angel say Ghana Water Company musumu difu ya se gise we discover ban sana makoye we say even though no ensuo no connect abo bia say de be ya komo ni hawi contractor wadaruma pa say de tie bia abomoden papa enti yabema ko enkoma awososo wo winnie bag I see wow enti wasi enchia Ohene Samuel mame ama enti usu betime de odi ade aba 05 bibi ade na akwa so wow okra obeba chai no yemi we be driver we say NDC for na dey light babo abo and e mum mpiri wo na no am ko do ejo on better no position on better 820 so na ke fia de fia na on to promise from agusa kwaku yeah be man ditro ababu dia na promise of dem ba mo nto ma mo ya mo to aba na say o uni o de light na banza na mo to me masiki me maka ni prenye premfa be ma no eno Nyankopon aye na fa yeah ene say eno en abo bon pa echi Shai, now why you did Shai, count 40 days to make a good time. Out to now. Yami, and a shy as a toy, and can grass up at all. Out the court tab, I could claim you crew. How are they? Okay. MPP, and I carry home, and I did the IAT and him. Oh, yeah. 4 years. Never said anything. Osha and you to Zongo. Nkafra. Ebebre. All right. Bibi aboko. Yeah, me come Asem to it my name. Bibi na Kombedo school and Crabbe school. Namako. Kabibi. And no dear Minji is on the Teresa. So no dear a banner set to Omuwai. Right. Yeah, that's Bibi. Mamo channel predi. Oh, Kakra can say we are about MPP for Ghana for to see grow to be so what NDC MPP so what they find no other Roma enne de na de twede mponya kopon na be ya kan na sene so fama me na twumade ba wa kwa ono na ya ofre kunya kese to ma mo ne ya wa asem kama papa na papa pia da obi biara se